ngizomsukumisa amen. Ngoba bazalwane indlela yoku-appreciate awathi umunye yini sibingelelane sesila enkonzweni kade sihamba yonke le ndawo size sofika la besingabingelelene yini. Cha bazalwane sisuke sibingelelene sisuke sivuke indawonye kodwa mase sila kufuna ngikhombise ukumhonorisha ukuthi ukhona egameni lika Jesu ngoba mhlambe mina umama nina ni right kakhulu ningibone sengi right umama mina wafika ngifaka ibhlukwe owawungacishe mhlambe singene nosengane siphinde simeme nomunye singene sonke uyabona uma kuthiwa ngigqokile mina ngiyishayile nje orange ahambe no brown nezicathulo zami ezimhlophe zingezangenisa ke izicathulo ezimhlophe nezicathulo ezimhlophe kube nje imix masala uthi uyayibuka lento umuntu uyabuka ubone nje ukuthi lento ayihlangani kodwa ngoba ugqokile sibonga lokho uyabona so umama uthi mayefika kube nento afika ayihlele ayidecorate endodeni nabanye bathi mabeyibona babona indoda isihlelekile kanti hayi ngoba ukuthi bihlelekile sekukhona umuntu osezohlela lelo hlelo manje basakusuka umuntu ke esenabona babhlanzi azohlala kanti isuke ngizonqoba lokho ukuthi njengoba babona nje kupink kublack ngoba ukhona umuntu ohlale wabheka iwardrobe ukuthi le wardrobe ingahleleka kanje bathi uyahleleka hayi mina wama bhluku mhlawumbe ngisengedwa ngangazwana nokuthungela imibhluku mina sengalali banjwa ngapha amalilide libanjwe ngapha libanjwe ngapha libanjwe le front libanjwe back seku right lithungiwe uyabona umama uyazi ukuthi kufanele kuhambe isitishi sisuke ngapha siyosithela ngale manje mina akunandaba nayo yonke lento ngoba mina ngiyokhonza uNkulunkulu hawu mina ngeke ngagqoka ngisho amalineni shayinene ngizobangena enkonzweni ngizavezela ithini wabazalwane bami nina nikhonze kahle ngoba nikhonze sekumnandi ngafaka ilineni uthola ukuthi ilineni yami pink ngizoyilahla neshetheli ishetheli ngiyishathele akinandaba ngisenkosini nje ngizokhonza uNkulunkulu akinandaba nalokho kodwa wathi befika ngiyakhumbula ilineni yamadoda engakithi ayise uthuka kukhona nenye ayithanda ukuba blue powder blue hey ngithi mangigqoke la amaline ngeke sabizwa ngomvangeli ngaleso sikhathi hey bakithi ngithi mangigqoke la amaline ngizwe ukuthi haya kudlalwa ke mhlanje ivesi lizwa lishisa ngoba ngigqoka amabhluku ami engizwa ngempela nina nikhonze kancane kukhona namabhluku ayexobezela angazi la licobezela indlela lela bhlukwe babudlanzela impuwe bezela ibhlukwe lidlula iglass indlela la licobezela ngayo kanginalo uthi umuntu ayina kufanele ayina ubeka iduku phezulu kuhambe iduku ngoba make kwadlula ayina kulocobezela kuyaphasha la ekudlule khona ayina lapha ngaphezulu bazalwane nina nikhonzese kumnandi yabo uthola ukuthi ibhlukwe lakho linephesha awunankinga nje upheshile awunankinga zenkosini nepheshi lakhona ibhlukwe limhlophe ipheshi librown awunankinga nje zenkosini zokhonza uNkulunkulu angikwazi unga-appreciate umuntu onjalo wena ubona sekunekhathi mina bengayigundi ikhathi mina bekushaya imbunculu nje ikhanda lami nje livele libe izambane nje ubona ukuthi izambane le sekusole nje ukuba liqweqwe ngoba izamba wafika umama wathi cha baba engathi ikhathi engayinhle mayithi ijike ithi yabona kunomsebenzi awusebenzile ungaboni wena nje usenganeshaya iteku mhlawumbe wayengakaligqoke kwalona iteke emkhonzweni mhlawumbe wayengathi usindisiwe yena iteka lingene encekwini esindisiwe yena ugqoka ikick and purpose yona nje into ayazi ashunya yezwanga ukuthi yena watshelwa ngekick and purpose iteke enkonzweni awusakhona ngosufaka iteke enkonzweni yabona mina ngikhonze bazalwane nikhonze kahle ngiphuma kude mina noJesu kuleli ncwadi kaMakho chapter 9 hawu thina sengane ngiyakhumbula khona insizwa kaMsweni sathenga lamabhuku kwashiwa acobezela akuthenga nanamalithenga sesiyameshe enkonzweni masifikile ngathi socula kathi sizocula soma phambi kwabantu isitule
uma ligqokile nami kufanele ligqoke ekhonzweni ngoba sifaka amabhulukwe ethu acwebezela. Uyabona utheyile amabhulukwe ayenenkosi phakathi kwase kusho angithi-ke phela thina sikholwe singasebenzi. Manje uma uthenga isudu kwafike uhambe uyothenga ibhulukwe, hamba unyaka wonke nebhulukwe, uthi mase kuphela unyaka uyothenga ikhothi. Siyafika ikhothi ayisabhalansi nebhulukwe, umbala kade webhulukwe kade ngaliwasha, kodwa manje ikhothi yona isagqamile ibhulukwe, kodwa kona ngoba isudu kuphelele si-right. Thina sikhonze kamnandi-ke besinganakani futhi ukuthi kwisangane ngimbolekile le khothi ngigqokwe mina last week, this week uyigqokile na. Hayi besingenandaba nayo yonke loo nto. Mayafika nje uTeku ngathi lapha iy'nto zami hayi thatha nansi ikhothi ukuthi bengiyigqokile last week akunandaba, uzogqoka nayo afike enkonzweni azokhonza uNkulunkulu. Futhi besingabalelani thina ukuthi ngakuboleka isikipha nawe ungiboleka. Hayi bengekho loo nto. Thina besikunika nje into uyigqoke ngize ngithi hayi mfethu engathi iyakufanela-ke le. Yazi ifanela wena kunami, vele usale usuyithatha mfethu ngoba iyakufanela le wena bazalwane. Yazi ukuthi ma kunento engithe ngifika la wathi uma ungcwele hamba ngobizo obizwe ngalo. Kathi mina Nkosi uthini uthi hamba ngobizo obizwe ngalo. Uma esesukuma uMamdlanzi ekhuluma la sengithi mina Nkosi bewuthini ngalento kade usho kimi. Angithi uNkulunkulu njalo mama ekhuluma into uyikhuluma bese yayithunga ibe into ihlangana. Angakhuluma into babudlanzi ngawe namhlanje, next week kufika omunye umuntu afika uNkulunkulu akhulume lento ayikhulume ngawe. Baze bathi abazalwane base bekhuluma bathini, bathi confirmation. Kanti uNkulunkulu usuke sethunga into ehlanganisa ubuNkulunkulu bakhe eveza ukuthi yena uNkulunkulu. Angiveze lento ke ngamabomu. Uthi uma ungcwele kimi ke hamba ngobizo obizwe ngalo. Ngithi ukhona omunye eBhayibhelini esithi masifunda athi ngilibale ukugada ivini zabanye, bangigadisa ivini zabo ngayeke sami. Ngama masungithini igade noma mgade umuntu ozokugadisa isivini sakhe esakho ungasibheki, ngoba lento yesivini bazalwane ibalulekile ngoba uzolibala ukulima isivini somunye uyeke sakho. Ngalesikhathi uyeke sakho siyana esakho kuNkulunkulu, uyasiyeke sakho usipheleli, uyasiyeke sakho usizeni, uyasiyeke sakho usendilutho. Yabazalwane uzubona isivini sakho singasebenzi, kanti iproblem awusinakile. Siyana usivini awusiyeke ngoba uzonake somunye aprosperise yena, unake somunye impilo yakhe iqhubeke yena, kodwa esakho isivini utshela ukuthi awusiphelile. Yazi babudlanzi ngale nkulumo encane nje second, kunomuntu ongazuyitshela ukuthi wena babudlanzi uyahlupheka, umbeka izandla uzubona ukuthi cha sekuyophela unyaka nangu nomusa simbeka izandla kodwa lento ayishintshi. Kanti iproblem isesivinini sakho ukuthi akasinakile isivini sakhe. Wena ungazuyitshela ukuthi wena ongabiziwe, wena ongenawo amandla, wena futhi i-authority uNkulunkulu angakunikeza, kanti unayo i-authority. Iproblem imelekhanini isivini sakhe semile. Isivini sakho sinake kanjani? Once wahlula ukunaka isivini sakho ayikho into ongayenza, ngoba isivini sakho ngicela ukwenza lento umzekelo osuwenzile nje mamhlanje. Uyazi ukuthi ukunikela kwakho wawunaka isivini sakho, ngoba ngithanda unake sakho isivini uNkulunkulu ugcwalisa imbewu. Ngesikhathi unaka isivini sakho uNkulunkulu ngapha ngemuva ugcwalisa imbewu. Uzubona wena isivini sakho njalo kuhlale kugcwele kuvunwa. Iproblem uNkulunkulu awuyeka ukunaka isivini sakho. Uthi ngisho lamazwi mamhlanje uthi hamba ngobizo obizwe ngalo. Ukuthi uNkulunkulu hamba ngobizo obizwe ngalo. Ungacabanga ukuthi uzohamba ngobizo lomunye umuntu.
izokushaya ubizo lomunye umuntu. Akangenzela umzekelo. Akangenzela umzekelo nje ngamabona. Sizongena evesini manje. Akangenzela umzekelo. Mina uma ngingayeka mamsengana ukuba umdlalo osekibe usengana. Uyazi ukuthi khona izinto ama-consequences engiyongena kuwe. Ngoba angihambi ngeyami indima noma ngeyami indlela. Sengihamba ngendlela kaSengana. Ngiseshumayela la phambili uthola ukuthi sengizenza yena. Bese kwehla ama-consequences akhe ehlele kumina kanti angikho endaweni yami. Ngihlele endaweni yomunye umuntu. Kodwa nomhlazana ngabambhe yami indawo. Angicathi ukukhuluma lento ngamabomu. Uyazi ukuthi ukubambe yakhe indawo uzathi obhala kahle athi uyokuhlalisa namakhosi. Awuzuhlala namakhosi uhlele kwisivini somunye umuntu. Into ezokukhuphula ukuba kwesakhe isivini. Njengoba nje wena usazenza omunye umuntu ngeke uzoprosperity ngeke uye ndawo mawusazenza omunye umuntu. Hamba ngoba izobizwe ngalo. Isibuzwe na omunye la encekwini oyiphulisayo esewuwena eshumayela njengayo. Ashumayela uze ukuthi ka udlanzi phela lo. Yazi ngisho evula ivesi udlanzi phela lo udlanzi ayeke ukuhamba ngobizo lwakhe. Ngoba lento ukuhamba ngobizo lomunye umuntu uyahluphekisa ngoba wena uyitshela ukuthi uhleli kahle kanti awuhleli endaweni yakho. Yizwa-ke ngikutshela ukuthi ikuhluphekisa kanjani. Wena uyitshela ukuthi uyakhulisa ukhulisa into yakho kanti awukhulisa into yakho ukhulisa ingane yomunye umuntu. Ekuzofika emva kwa-10 years kuthiwa solanda le ngane okade uyikhulisa kuyona eyakho. Uthi wena 10 years ngikhulisa kuthiwa kuyona eyakho. Bawubhizi nento yomuntu akuyona eyakho. Uma ngoba izobizwe ngayo. Omunye ungathi uyitshela ukuthi mama uyahlupheka. Akasanikeli. 1. Omunye akafike esontweni. Yazi esontweni ukuthi ukuklina nje esontweni kukodwa ufrefe nje esontweni ubizo obizwe ngalo. Ungabona wena izinto zakho iqaqeka kanti unake nje itende ukuthi makuthiwa ke ngaphephuka latsheka ubuyizo iqondisa. Ufuna ukuthi bese bheka nje lokho ukuthi lo unake isivini sakhe lo uyayazi into eyizelela. Awuthi ngeke ngimyeke lo ahlupheke ngoba unake sakhe isivini. Omunye nje ashilo kumisa ihlalo. Yabona nje la khona abanye ngathi mase ngithi ake siphume sonke. Ngenza nje practice. Ake simiseni ihlalo. Ezingayifika kungathi ziyacheka. I-problem akakaze afike ngithi uze esontweni azomisa nje ihlalo. Kanti wathi ukuthi la ekumiseni ihlalo kune-blessing yakhona nje ukuthi ufike esontweni wazomisa ihlalo wabeka wenza into wathandaza washalela waphuma hamba wathi sengiyogeza nami ngiyabuya manje ngizokhula enkonzweni. Ngifuna ukuhamba ngobizo. Ngifuna ukuhamba ngobizo ngelono lwakho. Mawami ufuna ukufika sezohlala esihlalweni angasazi isuluba. Angishayi muntu kodwa ngifuna ukukukhombisa ukuthi incane kanjani into engakwenza ungayiphambili kodwa uthi ukhonza uJesu. Yabona uyisande nje uzomunye ethi hayi mina ngenza iwashinga ikholo lenza iwashinga ngesonto. Umtshela ukuthi isivini sakho sinakani njengoba ubhizi newashinga ngesonto. Isivini sona siliselwani njengoba wena uhlele ekhaya newashinga. Ungabani uvuke ngo-3 ey'ntathu wenza iwashinga kodwa wazi ukuthi ngiyonakekela isivini sami ngesikhathi sokungena enkonzweni ngiyonakekela esami isivini. Kinga ukuthi abazalwane esikhonza nabo babudlanzi bazokufika sebeshaya amawivi. Yabo sekumnandi kanti abazi ukuthi isivini siyanakekela. Isivini siyanakekela. uNkulunkulu phela kahlali bazalwane bami kwisivini esinganakekela. Hamba ngiyibeke nje inkathi uNkulunkulu akahlali esivinini esinganakekela. Wena ungathi uyitshela ukuthi wena mhlawumbe impilo inzima kanti uNkulunkulu akahleli. I-problem isivini sakho asinakekeliwe. Omunye umezoshumayela umfice ebhizi ugijima lapha koGoogle uthi uyagijima uyehluka ubheka uzongo
kuyi-worship ahlala kuyi-worship uhlale nje impela ugcine kuyi-worship ungafuni ukuzoba ngisamashumayelo uthi nami sengiyakwazi ukushumayela sengiyangizwa bazalwane yabazalwane hlale sivinini sakho nje ukade sona usibheke ungafuni ukuyongena entweni ongekho kuyo ungafuni ukusuka ngapha uze ngapha ubusahleli ngapha hlala la ukhona into okwandisiba into okwandisiba nje ukuthi umuntu ahlale esivinini sakhe uma uke wahlala esivinini sakho kukhona abantu abawungena ngokuthi wena unake sakhe isivini bangesonto ngokuthi wena unake sakhe isivini unevoice emnandi bawuhlabelela uyaziyo ukuthi unevoice emnandi kanti isivini awusigadile ibe mnandi ivoice kodwa isivini asigadiwe mawami ibe mnandi ivoice isivini kodwa asigadiwe ahlabelele la abone sihleli phansi kanti uma ngcola kakhulumile kithi ngoba isivini asigadiwe azathi bazalwane sokumana nizwa ukuthi ngiyadumisa ngiyaweshipa manje hayi ngoba kuwukuthi asibuzi ukuthi uyadumisa siyenza futhi ivoice imnandi iproblem isivini senile usigadile thina kuney'ntshumayelo esingazay'lalela wazi ukuthi ney'ntshumayelo ibinamandla kodwa umuntu odilive le ntshumayelo isivini besikagadile isivini besiganiselwe isivini asikho hayi sazi ukuthi ka intshumayelo beyi-powerful futhi beyinamandla beyizosiza kodwa isivini besingagadile uze ukuthi cha hlabelelile usisi futhi nakade bedlula bazwini ukuthi behlabelele kodwa kwawukuthi uma ungcwele bekade engekho ngoba isivini asigadiwe ngoba kahle kahle sihlabelele ngevoice emnandi sihlabelela ngalento ephakathi ukuthi isivini siklini ungazukuma umuntu nabazole ngevoice owendloselayo asukuma dumisa unkulunkulu silisa unkulunkulu ngaphakathi kwakhe ngoba kuwehle unkulunkulu akufika ngevoice kodwa kuwehle unkulunkulu ehla ngevoice engekho shaya ngevoice emnandi azazasha athi mina esontweni aliqali isonto kungakafiki ngoba wazi ukuthi ivoice uthemba ivoice kanti unkulunkulu uyadlula kwivoice athi ngiyohlala esivinini esiklini kungasukuma umama lapho umama kwasuka ukuthi akaze ahlabelele ngisokuyi-opening akaze ahlabelele ngisokuyi-homeside kodwa asukumela ngoba isivini sigadiwe asukumela ahlabelele size unkulunkulu sithi ebazalwane sivele siyibhale inkonzo sigoduke unkulunkulu ukhulumile makusukuma umuntu isivini esigadiwe isivini masigadiwe mamsela asizwa ngawo ukuthi isivini sigadiwe sizwa ngento kuwena ukuthi isivini sigadiwe ngeke uze usikhomele ukuthi mina ngiyakwazi ukushumayela sengivela ko-YouTube ko-TikTok noma ungakwenza lokho kodwa isivini masigagadiwe siyingozi ngoba uzoqhubeka kanti uqhubeka nameva azobulala wena ngelila uzoqhubeka kanti uqhubeka abanye la emakhaya kwaziwa ukuthi bakhona angafika kwenye ndawo sama noma umdlalo sengicela ukuthiwa ngizongcwaba ngiloko ngilalela iculo elomzalo la sizongcwaba umzalwane ngilalela amaculo lokeculo ukuthi la maculo aculo aphambana nomuntu esizomngcwaba mase kusukuma abangani bathi hayi isosha lethu leli liwelela siyalazi besihamba naye sigroupa naye nathi sathi ukuthi sithoboya naye ngesonto kanti uyazi ukuthi yena phakathi ney'nsuku usuke ehambe ezinye iy'ndlela nge-weekend utholakala kwenye indlela isivini asigadiwe abuye azohlabelela kade nge-weekend akhuza umoya nge-COVID kanti nabazalwane mawushipha awungayifaki isanitizer ukuze sizozwa kahle ukuthi kwenzakala phela isanitizer ilungiswa kwatshwala abanye bebezofika bedakiwe enkonzweni ngoba athi ukuthi isanitizer ilungiswa kwatshwala kanti nabazalwane yekeni isanitizer ningasanitizer unkulunkulu ezimkhonza uright nje uzosisanitizer ngoba nina senifike enkonzweni nina ukutshwala bese kube ngathi ukuthi isanitizer ngoba iyenzeni izivini azigadiwe bamsenani uma isivini sike sagadwa mawami sagadwa nje isivini ngisho umuntu esesikoleni awudingi ukuthi uzuthi kodwa
angakwenzani kusibongile lekhona kodwa benesivini nje sigadiwe yazi ukuthi ayingithembe ukuthi nje la ekhona wenza into ephila ngoba isivini sigadiwe bekuthi uthembe ngisho ama security ukuthi akeno mgada nombheke uthemba isivini yabakhulule lo boss bathi wahlala la 19 uthwahla la uthini yona amantombazane la ungawathinti abhizi la amantombazane agadisa uvini awukwazi kwanyakazisa bathi amantombazane akhona futhi ungawathinti ngoba kuyazi ukuthi uma ngathiwa usuwa ubuyela angawathinta amantombazane wayala ukathiwa lalela la amantombazane asesivinini ungawaphazamisi ngoba kuyafanele ukuba isiyalo sehle nje sikhulunywe nje ukuthi abazalwa into yomtholo nje yinto engekho ekholweni ngoba masingazayeka lelo vangeli isivini sethu ngeke sibe right ngoba sidedela ivangeli ngempela sabuyisa ivangeli lokudlala ivangeli ngalamukela mina ndodeni yangamkelisa lona mawami wawungeke ukuthiwa enkonzweni ujolile wayitshela kathi ukuthi yaza uhlazanga ivangeli uhlaze mina uqobo ngiwubaba wakho ukuthi ukwazi ukuthi uyothola ngishumayela kangaka ngesonto ngithuluka ngibe manje ngithi ngifaka lento esivini wena bese uyahamba uyokwenza uhlaze mina iyeke ivangeli mina nje uqobo oqale ngayo haleluya ikinto ebuhlungu njengokubona ababudlanzi angazi ngongcwele ungisaphi la njengokubona ababudlanzi intombazane ethenjiwe ebandleni ikhuleliswe iphara umfana nje othi umuntu uyambuka kwayena uyabona ukuthi ayikho la kahle inhleleko kwakuyena kazazi noma uyale noma uyale ufaka ikepisa libhekise emva kodwa yale uyambona ukuthi into yakhe kahle ayiqondile lo impini isikhithe pizza siyabuka nebhluku akalazi kunamabhandi ibhluku mangabe ukuthi lexega uthi yalibuke lakhe ibhluku lihleli ngezathi kwezinqa ubona ukuthi kahle impilo ayikahlanganile akakazi kodwa uthi uyafika inkonzo intombazane ekhonza uJesu oyisidudu Jesu ufika intombazane imithiswe nomfana uyibuza ukuthi le ntombazane kodwa beyiboneni kule mfana hayi angishayi into zenu amen angishayi into zenu angishayi into zenu kodwa ngizela ngalamazi ukuthi isivini siyagadwa isivini siyanisela isivini siyagadwa siyaniselwa kuyachelelwa kuyahlakulwa uthola ukuthi nje kufika imbewu isaqhuma ufike nje uzosiphula ongekona usiphula uJesu ke wakhuluma ngomunye wathi hayi ngiyeke kusale sekukhula nokhula ngoba usekhuze wazi wabona ukuthi lo sekufanele ngikudedele manje ngoba lesi sivini sengisabathe ngithi ngiyasakha kodwa siyaphunyuka ngithi ngisabathe ngiyasakha kodwa siyaphunyuka ayikho into engizodwa kufanele kusale sengiyeke nje ukhule nokhula ngoba sengizame ngiqedile siyeke isivini kodwa siyeke sikhule nokhula siyeke sibe nje siyekeni sibe nje suke sekulahlile uNkulunkulu umzali wakho mayisekhuluma lo mazwi esethi yabona manje sibongile sengikhathele wena sengicela wenza noma yini oyifunayo suke sekulahlile uNkulunkulu mayike unje umzali wakhuluma waqala wakhuluma lo mazwi okwazi ukuthi uNkulunkulu sekulahlile ngoba akufanele umzali azakhipha amagama ngoba amazwi omzali bazoloma ahamba a long way uthi uyafika ngaphambili kumele amazwi omzali awusamele isiqala ngisumelo mazwi izinto zakho ngabe ziyavuleka kodwa la amazwi yiwamile uzobuye ethi ngangekho mayibisheni bakho ngangekho mayibisheni bakho ntombazane engenaso isimilo mama umdlalo se ijombe ekhaya ngisho sekuthiwa kune razor fence kufensiwe phezulu kufakwe lokho kuyirazor othi uyabambelela ikusike ijombe intombazane kudabuka iskipha gaqele nebele ijonsi ibele iqhubeka ihambe khona kunjalo ojoba nabanqoba phambili nomnqobo lesonga lakhe lelakulola ngoba intombazane kahlelekile intombazane kahlelekile abafana badlula beshaya amakhwela ngenhla komgwaqo yona eqalaza qala ungathi inja haleluya ahlule nje beshaya amakhwela abafana beshayela iblosi bebhekele uyena oqalaza qala emawindini ubheke eqala ukuthi akubizwa yini yena ngoba wazi ukuthi yena ubizwa ngekhwela intombazane cheap isivini siyakhathiwe
sangagada umuntu uluze isimila luze ukuzazi kwakhe asazi yena aluze nje ivalue isivini masikagadi waluze ivalue cabanga nje umfana ebiza ngekhwela uyintombi yakwenza uphelele abize ngekhwela nje athi bethi qalaze wena qalaze wena qala ubiza mina futhi wena shoqala ubiza mina busha mina ubiza mina isivini sikadini kodwa masike sagada isivini uthi ashaya ikhwela uthi uyezwa nje lekhwela angathi kwalona liyaqika athi bethu umisa imoto kanokusho ke kwafika imoto lezo kwakuthiwa yilahla amatende sisakhula thina imoto ezadlisa athi umfana mefike vula imoto ithi usisi kuvele kudlala amadolo athi avembezela usisi uthola ukuthi noma sakunjalo isivini masigadwe kahle akuvembezela idolo athi usabathe ukhipha imali umfana athi wivu singayithola uthi angiyandaba newivu ngoba lesisivini sigadiwe mamdala sisibini basigadwe kahle aza awubina ndaba nalutho ngisho ngafika laba abathwele mabekhona angaze ngibabone ngiyengizwe nje sokhona abathwele haleluya angaze ngibabone engikhuluma iphutha angaze ngibabone kodwa ngiyengizwe kuthiwa khona abathwele noma ngafika othwele mamdala sisibini masigadile efika nalo lonke isaka lemali ekhulume onke amazwi ngoba abafana banamazwi yabafana umfana ngakucoba mana ngakucoba umfana cobe kugcine sewudla inzipho ungazidli inzipho gcine sewungezwa noma uyaphila noma uphili ngoba usecobile umfana yazi umfana ubacobe intombazana ubuka intombazana uyibona ibheka phansi ubona ukuthi yazi isivini manje siyalahleka manje cobeka intombazana uthola ukuthi umfana ukhuluma amagama uthi lalela phela mama yazi ukuthi ngeke unyathele ngisho phansi masikathiwa nje siyathandana ngingakugogo uthi uyasibuka nawe ngomzimba ubuka yena ungangomdlalo uthi uyabuka umkhulu lo muntu kodwa uthi yazi ngivele ngikugogoze ngeke uhambe ngisho phansi aqothwa yilawo mazwi ukuthi mangathiwa sojobo dake yimi lo ngithwala ngikukhutha nawo uba nyathelo dake athobe uyogibela ibhano uthi uyalibuka le bhano ubuka yena le bhano ubuka ukuthi lezi lezinto kodwa ngamazwi angasile phela mama into engenza yazi uthini into ezokwenzeka mama yazi ukuthi ngamhlazana shada sovele sigibele umkhumbi sintante nje umfundisi uyashimala siyantanta sifaka amaringi siyantanta uthi uyayibuka le umkhumbi ubuka yena uthi uyaqhathanisa lento zombili umkhumbi naye ngathi kwayele sahlulwa ibhayisekile la 100 lapha ka game uthi uyabuka umkhumbi naye uyabuka lezinto ayiqonda kodwa uyayikhuluma icobeka intombazana icocwa amazwi nje abhedayo abeka intombazana hayi khipha imali babudlanzi akhipha imali yethu sidlala nayo istokfela akhipha imali yethu ngoba ucoba le ntombazana akhipha imali yethu othenga iwivu ka 20,000 mayikhona khipha imali yethu yestokfela ngoba ucoba le ntombazana uma usuthi uyalalela uyabuka kuthiwa kavakashe ke manje usisters usecobekile kwamphethe wakhona ngathi ungangena igcuma phethe wakhona ngathi ungangena ngathi mayizongena kuona ungavela ukhamuke sewundisa ungangeni ngenhlelo ngoba mawungangena ngenhlelo iy'pindi uyophuma ushonile Jesu hamba usisa ikhenya yayona lempetheni athi ukuthi uyawubuka nawe sewukhisa unebwa kuthiwa la kunemphungulu uthi uyawubuka lo mphethe usaya ngemepende suka laphandle lekhona iyoshade lakhona nayo ikuzimalanga le ibuye iphuruka mayisidakwe kahle idakwe utshwala iphuruka iqathela umphethe kube yiyona into intombazane yabiyolala kulo mphethe olukayo intombazane suzini masikagadiwe intombazane iyolala emphethe nobona kahle ukuthi lo mphethe nje ngishekha ngenguthenele noma ethenga lo mphethe wawuthenga ku-marketplace i-second hand thenga umphetho lalo munye umuntu ngena ku-marketplace wabhala imphethe second hand wabhala wathiwa ngathi ungcono lo
ungcono lo ka 700 manje uyabiza lo ka 2000 athi ngibambe lo ka 700 walala kona 2 months wawohloka ngoba vele bese belale kona walala 2 months wawohloka iphringi zaphela uyabona ngishulele kona mawuphenduka vele uzokuthi khulu uthi ukuthi lo mphethe awunayo inhlelo awukho kahle lo mphethe ntombazane ihambi yoginqa nje iginge ngithempele la ngempela iligingele nje mphethe nozwa kahle unalo mphethe ngathi awuhlelekile nje lo mphethe ngisho ungaphandle uyezwa ngisephenduka ukuthi uyaginqika-ke manje uSibanda uyaphenduka lapha ngemuva uphenduka embhedeni udlula nje dlula emnyango uyamuzwa ukuthi uyaphenduka inkuzimalanga ngambalela ukuthi uphenduke kangaka ebusuku hambi intombazane ekholwa iyolala kulo mbhede isidayisi babudlani sesijuluke kangaka sashumayela isidayisi yolala embhede yazi kumnandi kanjani bangcwele bami ukukhipha nje intombazane wazi nathi shaya itempu uze ukuthi amathambo ngathi awasamva umkokhokho kodwa yabona ngoba umshado lo futhi ukhishwa intombazane obithenjiwe esontweni ekwaziwa ukuthi ihlale nje ahlale Jesu yabambelela ngempela uthola ukuthi nje phela mina ngebhimbi noma shaya istep nje ushaya bathi beyaphambili ngibe ngemuva bathi bebuya ngibe ngiyaphambili uthola ukuthi nami lapho ngiyeza bamdaloza ngazi ukuthi uma kushada umuntu ohlale kahle inkosini uzwa ngisho uma ungcwele ushaya istep haleluya kunjalo awuthi ngiyishintshe lento ungacela umdlalo othi mayishaya istep abanye bayaphambili ehlehla yena uthola ukuthi kucelwa mina kuthiwa umdlalo sayiba siyabona ukuthi istep hayi sizokuhlula kodwa siyacela ukuthi ungene uthola ukuthi sithi shaya step sizwe uma ungcwele sishaya step ngoba siphelezela umuntu ohlale enkosini wakhathi sivini ngendlela efanele egade ngayo uthola ukuthi step sethu sizwe uma ungcwele yathi ukuthi ngisho iprogram yehla bangcwele umshado kuqale ngo-1 uthola ukuthi uyaqala umshado ngo-1 kuze kushaye ngo-9 uthola ukuthi asinakile ngoba siphelezela umuntu onjani ohlale ngoba ungcwele kodwa umshado nje womuntu okade sesiciciyela sithi awu kodwa hamba sibongile kade wawuhlupha salusuhamba ngoba vele wafika ngolesine wayifika isango lesine phela usibongile wafika ngolesine waqala wafika neskipa futhi nakhona waya kuloku kwanda wagcina sithi hayi mama ngoba ngathi wardrobe sigcwele salisuhlala vele nje usalisuhlala uphelezela umuntu onjalo nokuphelezela umuntu ohlale kahle enkosini akufani umuntu onjalo babudlanzi sivele sidonse ngitafula khona lesontweni sithi siyahlanganisa nje ngoba vele sesenzela ukuthi asale naye babona esekhululeka ngoba noma uyongena khona ubalekela thina ungena ngewindi ngemuva ngoba uyazi ukuthi ukhonza nathi akangeni eminyango uyabaleka nje sesithi asiyenze bazalwane ngoba siyabona ukuthi ngathi kuthanda ukuba nzima kuyini kunehlazo asiyenzeni bazalwane asukuma umfundisi amemezele ngoba siyabuthwala ubunzima asukuma amemezele bazalwane ngosuku olukuthi sicabanga ukuthi usibongile la esontweni sivele siyenze be-official lento yakhe ngoba manje siyabona ukuthi engathi sithanda ukuba inkinga ngcono sivele siyenze be-official sizobona nje singabazalwane sihlanganisa kanjani ngabona nje into ehlanganisiwe kuyahlanganiswa ngoba sesenzela ukuthi ahambe sesenzela nje ukuthi isale sibukeke into yakhe kodwa nje kahle kahle uhluphile uke wanyakaza nje isivina sikadini kodwa isivina masike sakantwa kahle akazi noma iverse ngisale sengena ku noma sengiyabona nje bazalwane ukuthi uma ungcwele ngivele ngimuzwe entanta ngezwe khuluma ngivele ngimuzwe entanta isivini siyagada kuzobona uNkulunkulu emultiplier enza izinto isivini siyagada awusigadisa omunye umuntu awusigadi futhi isivini somunye umuntu umuntu agada isivini somunye umuntu awuphele nje osibani bafaka amawivi mina ngayifa uhlanganaphi hamba ngobizwe ngalo khohlwa iwivi hlamba ngamhla wena ufaka iwivi ufake biza kuneyabo omunye lababusengana ashumayela ajula ukubona ukuthi lo uzamile nokushuma kodwa lento ade ishumayela sithi masithelelela yikho iproblem usuke wahlala esivini nengesone sakhe ujampele entweni ngathi ukuthi uthi ukuthi lo hayi ngoba kuukuthi usushekiswe yini isivini nje kuyisona kasasi asidlulele esivinini ukuze sizohambana siye emakhaya
Sipodukeni abanye bajahe nani nama-omnibus angithi abazabe babuka ama-omnibus uzalo lwesonto lonke khona nalamandiya ase-distract abantu bakithi akhuluma isiZulu abanye abasathandazi ngisho ukuthandaza esontweni wakwalibona nje likhuluma isiZulu abazalwane yazi ukuthi omama abasayi umthandazweni babhizi namandiya akhuluma isiZulu yazi ukuthi abanye aba-attend nesonto babhizi namandiya akhuluma isiZulu namandiya azi kwaziwa ukuthi abanje ngamanje kufakwe kwi-TV into ekwaziwa ukuthi nogogo kade ethandaza aziwa ukuthi ugogo uSibamela uhamba umthandazo ngeke uzumthinte ngomthandazo bavele bamfakela ngoba babonile ukuthi ovondere nabo babekhuluma kwi-TV akabezwa kwathiwa sifake ilanguage yakhe manje into azoyizwa ivele imdistract imkhiphe emthandazweni ahlalele namandiya hlalele onayani ugogo anivule nonayani sekuyisikhathi sonayani Thandaza ugogo ubhizinona yani kuyahlangana esontweni kuyathandazwa ubhizinona hayi nofika ningibike nithi idola lingiphethe kahle ukhuluma into engekho ufuna ukuhlala lona yani ukhala ngedolo bazalwane hlala umama hlale lona yani futhi ke ngithema ngithi ngiyabuka mfundisi ayanda lamandiya ngazi sekhona ama-topic nje maningi ihloko ngezihloko uyabona lamandiya bayawafaka azoba maningi futhi kwenzela ukuthi umuntu achuze istory azosizwa kahle singena kuyena ngoba akufanele kube onayani kuphela kufanele kube nabanye ongabazi nabo ukuze uma ngabe kuwukuthi khulunywa ngalento oyifuna ulalela isisu uhlale phansi ungayisho ukuyothandaza Show 6 uthola ukuthi la ikhabe kuthandazwa ngo6 makudlala o9 ngo6 akuthatha hayi isikhathi sokuthandaza sesizoshifta manje sezofuna ukuthandaza ngo7 sishiftelwa isikhathi o9 bangena ngo6 hayi ngoba kuukuthi uNkulunkulu uthi asishintshe uthe mayibuka ukuthi izophambana lento no9 bathi ngeke ngiluzona9 luzona9 ngeke athi ngamane ngiyithatha iTV yohlala ekamereni lami isale ngithandaza umama okade noJesu athi methandaza esontweni sizwe uNkulunkulu ekhuluma athi ngamane ngiyithatha yohlala ekamereni mangabe ukuthi nizongiphazamisa enhlelweni zami engiyibuka umama onoJesu asibhekane iverse okay angivele ngenze kanje kuze songene iverse Mark chapter 9 verse number 23 yona ibimnandi le ndaba yonke kodwa ngenxa isikhathi sethu mangizwile hey lo mama ufunda iBhayibheli ngathi libhalwe uye man hey ulifunda ngathi libhalwe uye uvela uzwe nala ekufanele ehle khona ukuthi uyehla nala ekufanele akhuphuke khona ukuthi hayi uyakhuphuka ngathi wakhona ni mali iBhayibheli enze namhlanje wawukhona libhalo hayi ngeke ngathula ngathi ngiyalalela uyalifunda ba ufunda ngathi hayi abona ma kuke lebazalwane abo umuntu megade kahle isivini kuke baduma intombazane lapha egade isivini sayo kwathi wafunda thembi yafunda intombazane yaduma intombazane yanikelela intombazane ngoba igade isivini ngathi mamdala semawugade isivini sakho ukhushulwa into elula kanjani into encane kanjani bawugade isivini sakho ukukhushulwa nje into encane kadulo babudlanza uthi ngifuna ukukhuphuka nami ngibonakale ngikhuphuka ebazalwana kenenzela TikTok ngifuna ukukhuphuka ngibonakale nami uthola ukuthi awukhuphuki ngoba awuke esivinini uthi uyasukuma ngelinye ilanga ebandleni uthi uyahlabelela vele kuhlabelele kuzwe inkosi yehla sikufake TikTok uthola ukuthi akuthe bayamfuna bathi sifuna lo kade ehlabelele lo babhalela pha TikTok bathi sifuna lo kade usixakile ngevesi lokhu simele ngevesi uthola ukuthi awukhuphuka kodwa uthe uhlabelela kanye uNkulunkulu wavela wakhuphuka so sicela yena sicela kazodumisa sinekonzo enkulu inkonzo umuntu megade kahle isivini akuvele bemnandi kangabuka omunye unikwe ithuba sizofunda 23 ma omunye lapha babudlanza unikwe ithuba hey ngiyalibuka ithuba seyindoda lalihle ithuba unana bathize beANC ngeke babize ngamagama kodwa abaphezulu kuthiwa kaShumayeli yabona umuntu ogade isivini uyayibuka iopportunity ukuthi le opportunity bekufanele ngenze ukuthi yadlala indoda yalibala ukuyincoma ibhande layo elisindayo ibhande layo nekhonza elikhulu
mina ngathula ngabuka ngathi kodwa Nkosi yami nali ithuba lilahleka. That's ukuthi abantu abaphezulu babudlanzi mayefikile enkonzweni ufika nje lo 5 minishana athi sengiyaphuthuma bazalwane afohlozele imali eningi afika thithe lapha esitsheni somnikela phuma hambe. Le ndoda yadlala ngalelo thuba ngathi mina nansi indoda idlala ngethuba ngabe idedela uJesu manje kanti kunikezwe umuntu isivili sakhe ongasigadili ithuba. Kwatholakala ukuthi mawambaze baphuma laba bahleli la engakamdedela uJesu sabhiza uncema izicathulo zakhe eyishiblika nezicathulo zakhe eyicobezela ukuthi mina dedela uJesu baba naba abantu behamba wadedela abantu abadingeka kangaka embusweni wancoma izicathulo engabubhizi udedela uJesu kulaba bantu awabhizwa ncoma wathi eyami ikhathi mangigunda akethi uzama ungenisa kula eyami ikhathi mangigunda ngifunda bo 300 eyami ikhathi mangigunda uzama ukubamba istandard kanti istandard sakhe sasihlele ekutheni nakadedele into kaNkulunkulu kulabo bantu bese bamba abantu. Amen. Baze bafohloza abantu sabona befohloza ongamapheshana lawo esiwadingayo esontweni bafaka baphuma ngathi na oh Jesus nangu umuntu engasigadile isivini webani yazi ithuba belinikiwe belilihle kanjalo ukuthi angabamba labantu sivele sidobe labantu sibabambe sibabone bebuya wavele wadedela bagcina ngaleso sikhathi ngoba wadedela ithuba eli-right ngenxa ukuthi isivini akasigadile. Umuntu ogade isivini uyazi ukuthi kuke kushintsha ivesi esephambili uzwe umongcwele akhuluma athi lele ebakade ulivulile ngathi akulona nathi ivesi ekufuna ulivule ngoba lelo buze ngalo bekwe lakho kodwa leli lami elidingwa yilabantu ekufuna ukukhulume kubo labo zokhuluma nababona abakhaba nantela ivesi. Umuntu ogade isivini yayilalela kodwa umuntu ongasigadile isivini uthola ukuthi hawu Nkosi yami noma ngazamana azama ivesi azama yonke into uthi angafica omunye umfundisi ngizoshumayela engimemile sengisonkile ngagqoka kahle ngasonka ngaze ngagundela ekhathi ngithi nama ukuthi yabona abazalwa mase ngifika lawo uyena ophethe ushaya ichorus uyadumisa ngithi ngisathi ngilindele lokho ngithi awuvela ngene ohlelweni ngathi ngisathi ngibheke lokho babuka ukuthi abantu bayanda vela ukuthi hayi salisukhululeka mdlalo sengizoqhubeka nenkonzo nangu umuntu edlala ngethuba isivini yabazalwa uma ugadela isivini uma uyakhuluma ukuthi leli thuba manje bese kwelokuthi problem usivele singamlalela uNkulunkulu ngaphuma nami sengitobekile base ngitobekile ngathi umadoda umama ese ayinika ngaka nekhathi yami sengigunde kahle kangaka 23 haleluya siyafunda sesobamba nje amaminishana ambalo bese siyathandaza. Matthew chapter 9 verse 23. Yes. uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka ngokukholwayo. Asiqale phansi futhi. uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka ngokholwayo. Ngokholwayo. Jesus uma unamandla konke kungenzeka kanjani ngokholwayo. Angithi bamdlanzi siyayilahla lento okholwa size siyitshela ukuthi ukukholwa ufaka ikhikha emdobozi siyitshela ukuthi ukukholwa ufaka isude pink njengomdlalosi eyisikotshi mhlawumbe unene khathi ethanda ukuthi engathi iyatsheka iGerman khathi wabona siyitshela ukuthi ukukholwa yiko lokho kanti ukukholwa akusikona lokho ngoba sigejile lento bamdlanzi ukuthi ukukholwa sikufake kubazwa ukuthi kuyini ukukholwa. Manje in simple terms ngathi mangiclarify kwenye indawo ngathi mina ukukholwa mamdlanzi ukufaka into bese uyayilindela ukuthi ibuye. Haleluya. Awungageje sontweni. Ukukholwa mawami ukudeposita into bese uyalindela ukuthi ibuye. Haleluya. Uthi uJesu bayekhuluma ukukholwa ukuqiniseka nje. Uyizwa lento engishoyo ngezinto ezidani ezingabonwayo. Size zibe izinto endani ezibonakala ukuthi abantu uyayideposita lento ungayiboni kodwa bese sibuya ibuyisa into ebonwayo. Haleluya. Awukwazi ukuwithdraw into ungazange uyifake. Lapha ngikhulume lento njema wamkhulume nawe nje uyathi ukuthi kukhona umunye umuntu la ukhulisa ngalo ubhizo ibiza ngephara uyayideposita lento. Haleluya. Ngizohlehla ngize ngiwe la ngiyayizwa lento ukuthi wama ukhona umuntu othi mayekhulisa ngalo uthola ukuthi udeposita into athi mase
beyi-withdrawa besishula yena futhi noma besixaka yena futhi. Uthi uJesu ukukholwa kuwukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Okay, kusho ukuthi ngamamaza ukukhuluma nje into engekho izibe khona noma ukukhuluma nje u-exercise. Okay, angenze lento nje sina sineyingane noma umdlalosi. Mina ngaze ngiye eGoli ngiyothenga indlebe ngibuye ngiyifake eswini. Kodwa mina ngadedela ukukhona ngase ngishiyela kuNkulunkulu. Haleluya. Ngizwa phela umuntu omdala ngithi haleluya. Mina anginayo indlebe engangahamba ngoyithenga. Indlebe encane idayiswa ngakuphi la? Bengayifuna sesikhulu funa lezi encane idayiswa ngakuphi? Haleluya. Ngase mina ngiyokwenza lo msebenzi. Kodwa mina ngadedela ukukhona. Haleluya. Yabona ngalesikhathi i-1 plus 1 uma uhlanganisa. Okay, angiyenze kanje. Umama umdlalo semayenza breakfast lapha ekseni ethuthuthuthi. Hayi baba mina ngizodla umfudumezo wena uzodlani ngithi mina ngizodla isinkwa methu uthakhithi mina kwi-protein uyavuna kwi-protein uthi uyabheka isinkwa sikho ebese ethi awuthe uzodla isinkwa asikho isinkwa ngithi mina ngizodla isinkwa. Uyikhuluma kumdlalo ingane esontweni. Akithi mina ngithemba u20 rand osephaketheni ukuthi lo 20 rand osephaketheni ngokhola uzophenduka ube isinkwa. Haleluya. Uyalahleka ke sikhona nje sikhona esontweni. Akithi lento okukhola namhlanje akuyona into ukuthi fanele usuze kubiza umuntu omkhulu a-apply thina ukukholwa. Athi ngikwenzele nje into esimple. Inyanga ikunikeze nje umuthi ikunikeze nje iselesa ligqobe lapha yalomisa ligqobe asikunika bese ihambe yokhotha nje uphephethe ukhulume wenze yonke into. Yonke lento yokukhuluma iqale kukholweni. Haleluya. Mhlawumbe ngelinye ilanga basinesikhathi khona ivesi elithi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi bese wenze njani uyakholwa. Ngamamazi ukukholwa kukho ngaphandle kokuzwa izwi. Kusho ukuthi ngamamazi ukhuluma izwi wena bese izwi liphenduka libe yilento oyikhulumile. Angithi mamdlalo sekhona abanye la abasebenza amatoho. Angithi niyatohoza bazalwane. Khona abanye abatohozayo la bese bakhona abazi ukuthi thina sitohozi siyasebenza ngoba sikhuluma lento esiyifunayo sikhuluma lento opposite nathi. Uthola ukuthi wena njalo makufuna abantu abazosebenza uqasheke ngoba ukhuluma itoho wena. Angithi wena njalo udeposit itoho wena awudeposit wena umsebenzi wena udeposit itoho uthi wafika kufika uthi cha sibongile ngathi kuyagcina manje ama-CV bekugcinwa la ugcina phambi kwakho ngoba wena wazi ukuthi wena ufuna itoha ufuna umsebenzi bese bakhona umuntu ofuna umsebenzi athi besebenza size sithi engathi uthwele usibanibani imali ayihola ungeke akekho umuntu ohola imali engaka kanti umuntu owazi ukudeposit ukukholwa bese yaku-withdraw. Angithi phela abazalwane mamdlalo sebahlulwa into encane bahlulwa ukuthi bakhuluma into ayifuna bese ayithola. uJesu ke wenza enye into mamdlalo wafika uyafika uPetru ufica uJesu uyayintantela phezulu kolwandle. Behambela nje phezulu kolwandle uthi methi uyabuka uJesu lo zwana ke siyaqeda manje uJesu lo wasethi hayibo Jesu uwe lo wathi uJesu yayimini wathi hayibo kanjani untante phezulu kolwandle wathi uJesu kokholwayo kuyenzeka wasethi hayi nami ngize ngoba ngiyakholwa ngibize lithi iBhayibheli utheme embiza mawami wahamba uthenga lesikhathi ehamba wayibona engathi uthi nawe uyanyathela ngempela emanzini uphuma phi mama uphuma emkhunjini njengoba ephuma emkhunjini lithi iBhayibheli wahamba phezulu kolwandle uthe mayese phakathi naphakathi wangabazi ukukholwa lithi iBhayibheli ngalesikhathi engabazi ukukholwa wavela washona phansi lento ukukholwa bazalwane noma wayigagaza isozi yakusebenza ayimsebenzeli umuntu ongakholwa. Haleluya. Athandaza uzuyeke izinto zakho ngokuyithola ngoba awukakakholwa mina ngathi ukuthi ukukholwa ukuze sonke lugqoke kahle bese uthandaza kakhulu kanti it's not about that. Okay. Ngifuna sithandaze manje. Cabanga ukuthi manje ngomngcwele ukukhulumile wekufanele ngikukhuluma. Uma efika uJesu ufika ubiziwe kuthiwa kunentombazanyana efile. Uyafika uJesu uyagijima uthi bethi uyafika kunabantu bomphakathi. Bafikile nje bakujala uma kufiwe bafika. Athi mefika uJesu bese no.
ngicela ngenze lakho umsebenzi omncane. Ngicela bonke laba abaphuma. Manje wenza njalo lo mthida manje wasesikhipha manje nakade sesifikile sithi somba bakhuluma nje isikhuluma cha ngiyacela laba ningikhiphele bona baphuma uthema bephuma wasala uJesu wenza umsebenzi. Angithi manje wami kube kuthiwa uJesu akabakhiphanga wayizozwa amazwi abo bemdiscourage bethi ngeke amvusi nangempela ukukholwa kwakhe bese kuyalahleka angavuki njalo mawuzokhuluma ukukholwa bagada abantu abaseduze ukuthi abazi udiscourage into eyikhuluma kunokwenza ukuthi wena ngonyaka uzothenga imoto bese bakhona umuntu othi ngoba usebenza nje uzoyithenga kanjani imoto ungasebenzi kanti wena ukhuluma ukukholwa awukhuluma umsebenzi ukhuluma ukukholwa bagada abantu abaseduze kwakho bawuzokhuluma ukukholwa. Ukukholwa kuyabheka ukuthi ubani oseduze kwakho. Haleluya. Ukholwa mamkuyinkinga kuyambheka umuntu oseduze kwakho. Haleluya. Bese kulalela izwi lakhe. Bakithi. Phela lento yokholwa indala nje. uMaria wathi uyayinkantela nje intombazane endawo. Wafika ingelosi athe Maria esewozala. Lalela wena uzokhuleka manje. Uzoba nengane wena nje fast yabona yasuka ingelosi manje hey mana mina kanjani mina kanje sikazana kanje nomuntu othize kanje wathi wayelalela wena uzokhula. uMaria wamkela lelosi. uMaria wamkela izwi lithamulamkela izwi livele liphenduke lento oyifuna. izwi likaNkulunkulu bazalwane liphenduka into oyifuna ngendlela oyifuna kodwa mawuke wangalamkela waligeda lizokuyeka likusiuke nalutho likusenge womini. Haleluya. Wamkela lokho Maria. Hayi balokhu beyitshela ukuthi endaweni sibonile nje ukuthi bekhulula imbudala kwabonakala amakiwa ko7 manje ukuthi nasi isikhula wathi baqala basola kanjani intombi ikhule hayi ngekukhona 1+1 oshayiwe kanti ingelosi yakhuluma ngomuntu okholwayo ngoba uma ingelosi ifika kumuntu okholwa yazi ingelosi iyafika kuPaul benosila mamsengane yafika kuPaul benosila bese ethele banganaki isimo sethele ukuthi simo siwe kunengithe enkulu nabakhethi amawitness sabdako ingelosi siyehlisa mfundisi kuPaul yafika ingelosi yathi madoda thandazana khona into ezokwenzeka ukuthi ingelosi ikhuluma kubantu abakhulu. Yes. Lithi iBhayibheli bavuka bathandaza. Leboshwe nazo zazi zathula zalalela zaphela. Sathi silela abantu bathandaza kwenzakala nabantu silele bathandaza kwenzakala labantu sebeyahlanya kodwa vele siyabazi labantu abasindisiwe vele bagula labo siyabazi asiqhubekele ma-outstation vele inombolo kanti ngalesikhathi laba bedumisa balalele izwi. Haleluya. Baqhubeka mawami. Lithi iBhayibheli phakathi nobusuku ngiyakithi mangikhuluma ngale ndaba ukuthi kwamhlawumbe kwaqala lapha ko11 melo bedumisa nabo beza ukuthi engathi akuvuleki mana yazi mina ngayivuleki bathandaza bathumisa bathandaza zathi mazithi 10-2 njengomuntu elindele ucricket ngohappy new year zathi mazithi 5-2 waqala wabamba ucricket wakhe walinda ukuthi kuthiwa 5-4-3-2 nalamadoda athandaza athi methandaza bona uNkulunkulu angathi akaphenduli athatha abukana othi asiqhubeke sithandaze ngoba ayikho vele into esiyithengisiwe ukuthi wethu nasiqhubeke sidumisa ngalesikhathi beqhubeka bedumisa lithi phakathi nobusuku kwazwakala umsindo wamaketha ngawethu ukukhulunywa kubantu abakholwa akukhulunywanga kunoma uba kukhulunywa kumuntu okholwa. Lithi iBhayibheli kwazwakala iminyango ivuleka kwazwakala amaketha ngaba beboshwe ngawo eqhathaka ngo bekukhulunywa kumuntu okholwayo. Umuntu okholwa bazalwa ayikho nento encane emvimbayo. Umuntu okholwayo umuntu okholwa mamsengana ukaqhamuke njengoba sisuke sihamba ngelina masiyela lapha emolini sisa lapha e5 ise5 lapha emolini masiqhamuka iminyango yakho iyayivulekela sisuke sihamba sibhamba nje yabona iminyango sithi yaqhamuka ivele ivuleke. Uma ukholwa iminyango yenza njalo uvela uthi uyafika la ufika khona uthola ukuthi kuthiwa ayibongathi yazi admin uresignile engathi besidinga uadmin to ayingena mfethu uthi admin wekhanga ngamanje office wathi kahle mfethu sobona ngisendlela ngoba kufika umuntu okholwa. Umuntu okholwa akaveli wathi ngenze lento ngamabomo umuntu okholwa ukahamba zawo ukukila
ngiyazi mina senazi ukuthi kufanele uyobheka imoto ngoba i-bank balance i-right yabona umuntu okhona ukuhamba nje ubuka imoto aqoke njengomdlalo osafika akhuluma isingisi you know you see yabona shayela isingisi serious akhulume ethi no ngicela uku-taxi driver le asho ihavani nje oyibonayo ukuthi mhlawumbe i-1,000,000 plus nento yabona athi ngicela uku-taxi driver leya muntu kuthiwa ayisokunika umuntu ozokupheleza ukuthi oh no thanks okay awushayela isingisi yabona abone nomlungu ukuthi ayichala umuntu ofikile umuntu futhi ngathi unemali wehla kwi-Uber ngaleso sikhathi requestiwe ngitshela udriver ukuthi ungilinde ngizokhokhela itrip ebuyayo futhi ungene kwi-Uber ungene kwimoto enkulu angithi yabo nje bawehla kuleya moto bayitshela ukuthi yakho kanti senixoxile no-driver zomala ungilinde ngenza lento engenza bese siphila sibuyele emuva mabe kubona wehla bathi hawu wehla emotweni ayithuthi uzoyi-afforda leya moto kanjani busuthi ngicela ukuphuma fast ngoba ne-meeting manje ngo-11 lapha ngicela ukuthi si-taxi drive ngihambe sokuqhubeka konke okunye ngefoni angithi khuluma umuntu okholwayo akhulumi nje isishe kahle akhulumi nje usikhotheni kukhuluma umuntu okholwayo uthi afika ukuthi hayi ngicela ukuyena kuthiwa hayi ngena na ukhiye uthi abuka nalokhiye awazi lo mukhiye noma yini kodwa nje kuyintwana uthi abuke nje Nkosi yami kuhle ngathi ungavele udlale ngabo ninikeze ingane idlale kodwa ukhiye wemoto ubamba uthi hayi kuthiwa hayi sikufaka lo sikubeka la ayibeka dumisa imoto uthi uyahlala ivele ukuthi ngathi yakuhaka uthi hayi abakholwayo vele uthi hayi dumiswa ngakho phela kuthiwa hayi mupressa nje uthi izovela iduma uvela upress nje ivela iduma igiya la sikujwayele lezi ezithina umdlalo sezinenqindi eshintshwa haleluya la kushintshwa ngakho kuthiwa hayi no it lokhu kuthi nje kancane uzobona izosuku ukwenze uthi umuntu uyabuya ubuye u-taxi driver uthi uyabuya lezi imoto lezi ezikhona ophume uyo-taxi driver uthi uma ungathi uyazela ivele ibuye yona ibe seceleni bese iyayipaka bese yakutshela ukuthi usuyazela angithi ayifani nale kamdlalo umdlalo songaphuma kwi-win screen ngoba kade eselele vele ukuzwa izonde seshaya isigcoba aphume kwi-win screen kodwa le ophuma kuyi-taxi driver mawucall ayifani nekamdlalo mina ngifuna ukubhilda lento ye-enga yokukholwa ukuthi ukukholwa kwakhe kukhuphuke kunalento oyiyona ngoba mhlawumbe usebenza kulo msebenzi osebenza kuwona nje akufanele ngabe ubona funa ngabe ukwena indawo kodwa ngenxa yokukholwa kwakho uhleli kule ndawo uhleli kuyona kade ukukholwa kuphela okusele ungena kuyona uthi ungena hayi no okay hayi sengizwe thanks guys I know ngicela ukuthi yonke into siyikhulume ngefoni ningifonele yabo uphume uhambe John Mr. Sorenso sicela usiphe ID number usebenza phi hayi ngiyayisebenza okay show malini ushimali noma yithiwa Mr. Sorenso engathi masithi siyabuka la izinto eziyaqondana thiwa ngathi ungafika nini Mr. Sorenso siyapick up nini uzolanda imoto awusoze urequest thiwa sikapick up nini Mr. Sorenso uzolanda imoto yakho angithi apply umuntu onokukholwa akapplyanga umuntu osebenza apply umuntu onokukholwa ngoba kukhona umehluko phakathi komuntu onokukholwa nomuntu osebenzayo haleluya ungasebenza mawami ungasebenza ungakholwa kodwa imali ungabi nayo uthola ukuthi mina ngiyakholwa kodwa imali nginayo ngidlula wena usebenza awuyikhuluma ngane kwanesontweni akithi lento okholwa ikwazi ukungidonsela izinto zami la zingakhona akithi phela iBhayibheli lithi mamdlalo se ingcebo yethu ithukusiwe endaweni zobumnyama kusho ukuthi ngama thina sinayo ingcebo ukuthi ihleli lapha ilinde thina esikholwa kuba sikhuluma ukuthi ingcebo ayisondele kithi bethi iyasondela hayi ukuthi sokhuluma amagama amakhulu nana sokhuluma nje ukukholwa ingcebo isondele thola ukuthi mina nginemali edlule yakho engasebenzi ngihlala e-office shaye ekhona yabona phenduka kodwa mina bakulandele bakunikeza uthola ukuthi siyayibuza nathi noma umdlalo sawu sesibona letho imoto engaka thibo umzalwane ubani thenga imoto engasebenzi hayi ngoba ukuthi kuhamba uqualify umuntu osebenzayo uNkulunkulu uqualifyisa umuntu okholwa akaqualifyisa umuntu okholwa ongakholwa uNkulunkulu njalo mayizoqualifyisa umuntu yakubheka ukukholwa ngicela usonde ikathi enye uJesu ekhuluma nenye indoda yathi mayikhuluma yathi Nkosi ngilethe nangumntwana wami kodwa siza kuqala ukukholwa kwami amen ngaphambi kokuba kuvuke lokuqala usize mina kuqala ngokukholwa kwami ngayikhuluma inkingi bake bathi abafundi babuya lapha
Jesu siyathandaza lapha sithandazelela idemon lapha aliphumi wathi uJesu inkinga niye ngopapa leliya aliphumi nje lela noma kanjani kunamademon angekakhishwa umuntu okwaze kuthiwa hayi sobiza usibanani kube ngathi uthi unempakamo kanti awunampakamo ukuthi wena ubambuka ukholwa ngoba la mademon alalela umuntu okholwa awaphumi noma kanjani akhishwa umuntu okholwayo. Haleluya. Kunezinto oyoqualify kusona bazalwane bami ngenxa yokuthi uyakholwa awuqualify ngenxa yokuthi bekufanele ungene uqualify ngenxa yokuthi uyakholwa. Haleluya. Kule verse esikhuluma ngalo yilento engiyishoyo ngafika ubaba uthe lengane seloku yazalwa inje inemoya vele idonsele emlilweni ithi phahla phakathi emlilweni basumlilo ivele idlikise vele ilungu nemayithanda ine demon nje elibi lapha abafundi babiziwe ukuthi benze yani bayithandazele bathandaza abafundi baze bajuluka njengomdlalosi bathandaza kodwa kwangenzeki befika uJesu uthi nina bukholwa okuncane kade ngihamba nani koze kubeni ngihamba nani koze kubeni ngihamba nani ukukholwa ningakwazi lithi iBhayibheli wakuthandaza semethandaza uJesu laphuma edemon ngoba alilaleli ukuthi unani lilaleli ukuthi ukholwa kanjani. Ngoba ungaba na yonke into kodwa uthola ukuthi idimo mina mama wami kunabantu engibazi uthola ukuthi akalali imcabela umanzi kodwa una yonke imali umuzi mkhulu indlu inkulu yonke into imoto zipakile eziningi kodwa idemoni lo limdikade ngoba aline ndaba idemoni ukuthi unani lilalela ukuthi uyakholwa yini. Haleluya. Ukholwa bazalwane bamisho njalo ivesi ungenzeka lento bona ingenzeki kodwa ukholwa ingenzeka lento osulahla ithemba kuyona. Kunabanye la banamabhizinisi lakho ulibone ngathi lincane uthi angithi apply ukholwa kulelo business uthi uqova amagwini uapply ukholwa uthi ngiyazi ukuthi la magwini ngizokwenza 100 uzophela wonke lo 100 uapply ukholwa uyeke lento yokwenza ngathi uthi uyenzelela nje wenza u10 uthi vele ngiyazi ngoba vele le ndaweni kunabantu abawu10 vele abazowathenga yenza amagwini nje kuba ngathi uthi wenzela ifirm ngoba uyazi ukuthi ibusiness lakho uapplyele ukukholwa kulona haleluya uthi wenza nje wenza umuntu okholwa wenza ukholwa. Haleluya. Sababu sabantu ukuthi wena wakha amagwini wafakani uthi awama nokukholwa hayi ngoba ukuthi khona kunokukholwa ngikufaka kuwona phakathi. Haleluya. Ama-ships akwami kodwa nawo ama-ships afana nawo kodwa uzubuyele ka5 wena esontweni bona besathenge kanye ngoba uapply ukukholwa kuyona yonke into yenzayo. Haleluya. Abazalwana senze ngathi uthi siyenzelela masenze into ngoba siyakholwa masenze into senze into ibonakala ngoba yenziwa yikholo siyenziwe nokholwa ibonakala ukuze noma sesifika ziqhamo kube yiqhamo zokukholwa. Haleluya. Sondela mfundisi elami ibanga ngigijimile kokholwayo ungenzeka lo baba wayibuze nje umbuzo ukuthi ngiyacela uyisize kuzokwenziwa njani asephendula uJesu wathi kokholwayo kunokwenzeka nawe ngikuthandazele nawe lethingane kodwa ngoba ukholwa ngaphila khona umuntu babudlanzi nawe uyomthandazela ngiyalinganisa nje ngiyazivela akekho evuvukela unyawo lungaka ngelendlovu uthola ukuthi babudlanzi uyathandaza kodwa akaphili kanti lento ayilele kuwena ilele kuyena ukuthi ukukholwa kukho ngoba siyawuthandaza size sikhale size siyeke kanti usisebenzisa i-overtime lento ilele kuwe hayi ukuthi ilele kithi athatha omunye hayi lekulela sonto ngiyabona ukuthi abagcotshiwe ngiyabona ukuthi abanamandla kanti lento ilele kuwe makufika umuntu okholwayo la simbeka izandla uphuma hambe ayo apply ukukholwa kufike kwenzeke lokho but inkingi ilele nawe ukuthi ukukholwa kwakho. Mina mangikhuluma manje sengikhuluma ngemali hayi indaba yemalana mangikhuluma mina sengikhuluma ngemali mami ngathi ngiyafisa nje ukuthola umuntu ongasifoleka nje imiliyoni simbuyisele noma ngenyanga ezayo angithi yabona manje ngikhuluma ukukholwa angikhulumi njengomuntu oboleka imali yesinkolo ngikhuluma njengomuntu okhuluma ukukholwa ukuthi ngiyafisa manje mama ngathi ngathola umuntu uzongasiboleka imiliyoni simbuyisele nje noma ngenyanga ezayo nalo le miliyoni alikho yabona ngithi umdlalo simi kodwa nje ngikhuluma ukukholwa mawukhuluma ukukholwa awubheki ukuthi unani noma unjani uapply ukukholwa wena bese ukukholwa kuyasebenza.